I prethodni vikend bio je rezervisan za košarkaške mlade nade. Oni su još jednom pokazali raskoš svog talenta, a mi smo bili na licu mesta i naravno zabeležili najinteresantnije momente sa mečeva odigranih u Čačku, Nišu i Beogradu. Pored toga, posjetili smo i trening kadetkinja Radivoj Koraća i upoznali talentovanu Anu Jovanović. Pregled dešavanja počinjemo iz Niša, gdje su se u okviru 15. kola ženske Triglav kadetske lige sastale košarkašice domaćeg Studenta i beogradskog Art Basketa. Četvrtoplasirane devojčice Art Basketa doputovale su u Niš sa ulogom favorita, koje su posle 40 minuta velike borbe opravdale pobedom od 66-60. Već na startu utakmice gošće su ostvarile prednost koja je rasla i do maksimalnih 17 poena viška. Iskusno su uspjele da odbiju svaki pokušaj Studenta da se vrati u igru, pa su sasvim zasluženo ostvarile 10. trijumf u sezoni. Jedina raspoložena košarkašica u domaćem timu bila je Mina Đorđević. Ona je za 39 minuta na parketu postigla skoro polovinu poena svog tima, tačnije 28. Na drugoj strani blistala je Nevena Vučković sa 19 poena, 19 skokova i 6 asistencija, a pratile su je Maša Ražnatović sa 16, Ivona Miljanić sa 11, kao i Anđela Panić koja je ubacila 10 koševa. Pa da, mi smo jedna od najmlađih ekipa u ovoj ligi, većina naših igračica 2003. godište. Obje ekipe su imali veliku želju za pobedom, ali izgleda da je u ovoj utakmici pre svega presudilo iskustvo protivničke ekipe. Mi smo se trudili dali maksimum, ali izgleda da to nije bilo dovoljno danas. Želim zahvalim protivničkoj ekipi na fair igri i mi smo promašili stvarno dosta bacanja i zicera, ali smo uz pomoć borbe i volje uspeli da pobedimo sa malom razlikom. Tabela ženske Triglav kadetske lige nije kompletna, ali stanje na njenom vrhu ostaje nepromenjeno. Lider je Partizan sa maksimalnim učinkom, a iza njih su Radivoj Korać, Crvena zvezda i Art Basket. Peta je Stara Pazova, šesta Novosadska ŽKA, a isto toliko pobjeda ima i Vrbas Medela, ali i jednu odigranu utakmicu manje. Student je trenutno na 8. mestu koje vodi na završni turnir, dok su na začelju Loznica, Ljubovija, Radnički i Paraćin. U 3 beogradska okršaja Triglav kadetske lige domaći košarkaši nisu bili ni malo gostoljubivi, pa su zabeležili maksimalan učinak u 15. rundi ovog takmičenja. Priliku da otvore seriju pobjeda domaćih timova imali su košarkaši Crvene zvezde koji su na svom terenu savladali vršnjake Zemuna. Konačan rezultat u dvorani Basket City na Čukaričkoj padini bio je 75-62 za crveno-bele. Dobar početak utakmice i vođstvo od 13 koševa nakon 10 minuta igre omogućio je izabranicima Slobodana Klipe da kontrolišu dešavanja na parketu. Sigurnom igrom u odbrani i boljim skokom uspjeli su da odbiju svaki pokušaj Zemunaca i na taj način dođu do 13. trijumfa u sezoni. Zvezda je imala 2 igrača koje su postigla 17 koševa. U pitanju su Nemanja Popović i Lazar Živanović, dok je na drugoj strani efikasniji od ostalih bio Aleksa Marković sa 21 košem. Prvo bih čestitao protivniku na fer i korektnoj igri. Krenuli smo jako od samog starta. Pobedili smo, ja mislim, brzo trčanje u kontri, dobrom odbranom. Protivnik imao dosta izgubljenih lopti, mi smo to iskoristili dobro i poentirali sa lakim poenima. Trudili smo se koliko smo mogli, trenirali smo jako cijela nedelja, ali nismo uvek mogli da budemo u punom sastavu. Mislim da su igrali jako dobru odbranu, pretrčali nas i mi nismo imali dovoljno koncentracije da pariramo njima i treba bi čestitam svojim momcima na dobroj igri. Još ubedljivija bila je ekipa Mega Bemaxa. Ona je deklasirala posljednjem plasiranu ekipu Ivanjice sa 34 poena razlike, preciznije 106-72. 50 gledalaca u dvorani Mega Factory imalo je priliku da na delu vidi razigrane igrače domaćeg tima. Osim prve četvrtine koja je pripala gostujućim igračima, naredna 3 perioda su protekla u dominaciji Mege. Razlika je bila očigledna pa su treneri pružili šansu svim svojim igračima. U takvom odnosu snaga čak 6 igrača Mege imalo je dvocifren učinak. U pitanju su Mišković, Kraljević, Agvoč, Musić, Ćirović i Kovačević. Na drugoj strani Grojić je ubacio 28, a Đurašević 22 poena. Pogledom na tabelu, najinteresantniji okršaj trebalo je da bude duel Vizure i Poleta. Međutim, u duelu 5. i 6. ekipe na tabeli Triglav kadetske lige nije bilo previše uzbuđenja. Prelomni trenuci susreta odigrali su se tokom druge četvrtine u kojoj su Zemunci zaigrali sjajno, pre svega u fazi napada, i na odmor otišli sa 51 postignutim poenom. Do kraja susreta samo su održavali stečenu prednost i konačnim trijumfom od 89-70 stigli do 10. pobjede u sezoni.
Lider Ajkulica bio je Stefan Todorović sa 28 poena, a pratio ga je Vasilije Jovanović koji mu se pridružio sa 18 poena i 10 skokova. Kod Kraljevčana istakao se Danilo Stamenić sa 23 poena za 40 minuta na parketu. Stanje na tabeli Triglav kadetske lige i dalje je nepromenjeno. Partizan je prvi bez jednog poraza. Iza njih su Zvezda i Čačanski Borac, dok je Mega i dalje na 4. mestu koje deli sa Zemunskom Vizurom. Polet ima skor 7-7 i zauzima 6. mesto. Na mestima koje vode na Final 8 su i dalje Zemun i Sports World. Prvi ispod crte je Radnički, a sa samo jednim trijumfom nalaze se Ivanjica, Mladost i Aktavis. Kod juniora najinteresantnije je bilo u Čačku gdje su se sastali Mladost i Partizan. Uz taj meč slede izveštaji sa još 2 beogradska okršaja. Aktualni šampioni roda juniorske lige dočekali su na svom terenu ekipu Novosadske Vojvodine koji su posle velike borbe savladali 89-73. Stotinjak gledalaca u dvorani Basket City imalo je priliku da vidi borbenu i razigranu ekipu koju sa klupe predvodi Bojan Đerić. Uz prepoznatljivu odbranu i dobar skok dolazili su do lakih poena iz tranzicije, pa je prednost domaćih rasla do maksimalnih 25 koševa viška. Kod gostiju Minovski je stao na 14, Ćurčić na 13, a Stojanović i Mrdak su ubacili 10 poena. Zoran Paunović je blistao u timu Zvezde. On je stao na 26 poena i 11 skokova, a pratili su ga Lakić sa 13, Vasić sa 12, Cojbašić sa 11, kao i Jovanović koji je stao na 10 poena. Srećni smo što smo pobedili, nije bila laka utakmica, stariji su momci od nas, dosta njihovih igrača igra za prvi tim Vojvodine. Dobro smo otvorili, snažno jako u odbrani, neki laki poeni s niskog posta, trčali smo dosta. Držali smo taj nivo, tu razliku, nekih 10 razlike je bilo cijelo vreme, nismo se predavali, nismo spustili grad i na kraju gard i na kraju to je bilo presudno. Juniori Mege su preko Radničkog došli do 11. trijumfa u sezoni, a krajnji rezultat u dvorani Mega Factory bio je 70-57. Aktualni šampioni regionalne ABA lige u juniorskoj konkurenciji nastavili su sa dominacijom i na domaćim parketima. Već posle 20 minuta igre bilo je jasno da Mega kontroliše utakmicu i da će gosti teško moći da im pariraju, a sve što su uspeli do kraja meča da urade je da smanje na 13 koševa minusa. Nedeljković je stao na 23 poena, a kod gostiju najefikasniji bio je Kraljić sa 14 pogodaka. Najinteresantniji meč 16. runde roda juniorske lige odigran je u Čačku i sa razlogom smo ga stavili za kraj. Sjajna ekipa Mladosti je dokazala da se sa pravom nalazi na vrhu tabele. 150 gledalaca u dvorani kraj Morave uživalo je u partiji svog tima. Uspeli su da kontrolišu meč u potpunosti i već posle povratka iz slačionica napravili su dvocifrenu razliku koju su održavali do samog kraja. Ipak, ovaj susret obeležio je maestralni Miloje Šušić. Lider Čačana utakmicu je završio sa triple-double učinkom, a to je podvig koji retko viđamo na utakmicama mlađih kategorija. On je za 27 minuta na parketu postigao 20 poena, uhvatio 10 lopti i imao isto toliko asistencija. Na drugoj strani kod Partizana Popović je ubacio 18, a Tanasković poen manje. Čestitke protivniku na zasluženoj pobedi. Od početka smo igrali lošu odbranu, nismo ispoštovali dogovore i što na kraju nas je koštalo poraza, nismo uspeli uopšte da dođemo u EGA ligu. Jako važna utakmica za nas, spremali smo se 7 dana za ekipu Partizana, izgubili smo u Beogradu i znali smo da nas čeka jedna teška utakmica, oni su u vrhu tabele i imali smo zaista veliki motiv da danas savladamo ekipu Partizana. Dobro smo otvorili utakmicu i nakon nekog malog pada u igri oni su uspeli da nas stignu, ali smo napravili opet neku osjetniju razliku koju smo uspeli da držimo do kraja. Ispoštovali smo sve dogovore iz slačionice i jako sam ponosan na svoje saigrače i okrećemo se narednim utakmicama. Idemo, ja mislim, u sredu u Leskovac i to nam je naredni cilj da savladimo ekipu Leskovca i da probamo ako ikako moguće dođemo u prve 4 ekipe lige, pošto smo, čini mi se, 8 već izborili. Tabela roda juniorske lige nije kompletna, ali trenutno stanje je sledeće. Lider je Beko sa skorom 12-4, druga je Mega sa isto toliko pobjeda, ali i utakmicom manje. Treća je Zvezda koju treba očekivati na vrhu tabele jer ima 2 utakmice manje. Četvrto mesto dele Partizan i Mladost, takođe sa 1 preostalom utakmicom. 6. je Vojvodina, 7. Dinamik, a 8. Kraljevački Polet. Slede Zdravlje, Sloboda, Radnički i Konstantin. Kadetkinje Radivoj Koraća igraju sjajno u dosadašnjem delu Triglav lige. One imaju samo 1 poraz iz 15 utakmica i sa pravom se nalaze na visokoj drugoj poziciji. Na tom putu predvodi ih Ana Jovanović. Kao organizator igre ona je pravi lider i srce ovog tima sa kojim ima jasnu želju, a to je da se domogne šampionske titule.
Počela sam sa 8 godina u svojoj osnovnoj školi sa dečacima, kao što je obično tako, pa skroz spontano. Nisam imala neki razlog, prvo je to htjela sam da bude prvi sport fudbal, ali na kraju eto, odlučila sam se za košarku i počela sam, svidjelo mi se i eto, treniram već 7 godina. U Radivoj Koraću sam već ima 4 godine, tako. Pa ne znam, ovdje sam najviše toga naučila. Mislim, kada sam došla ovdje, to je već krenulo malo ozbiljnije. Pre je bila školica košarke i ovdje sve što sam naučila do sada, naučili su me osnovnim stvarima. Pa cilj nam je naravno onaj najviše, idemo da osvojimo ovu ligu, zato što možemo, imamo dobar tim. I dobro je krenulo, imamo još mnogo stvari da ispravimo do tada i imamo dosta vremena do tog završnog momenta. Sve ekipe su, za razliku od prošle godine, ima više ekipa, više utakmica i naravno pomalo i naporno putovanje po Srbiji. Ali mislim svaka ekipa je dobra, nikad nije toliko neizvesna utakmica i na svakoj utakmici naučimo nešto. Pa ekipni ciljevi, to su naravno, to je zlato i naravno najbitnije da nekako postanemo igrači, da svi sazrevamo tokom ove sezone, zato što nam je ovo prijelazna godina i nekako je odlučujuća za nas. Lige mlađih kategorija oduvek su bile rasadnik košarkaških talenata. U dvoranama širom Srbije stasavali su sadašnji reprezentativci. Upravo oni savjetuju neke buduće šampione i pričaju im kako su izgledali njihovi košarkaški početci. Pa ništa, kada sam odrastao u Mirjevu, počeo sam u školi košarke Zvezdara, posle sam prešao u Žitko basket, bilo je u tom periodu čak i fudbal i košarka u istom trenutku, ali eto, više sam nekako zavoleo košarku i ona me izvukla iz tog, da kažem, težeg života. Svi te jednostavno guraju da veruješ u svoje snove i sa maksimalnim radom i posvećenosti ti ćeš te snove i ostvariti. Sezona u ligama mlađih kategorija polako ulazi u svoju završnicu, a na redu su mečevi 16. odnosno 17. kola. 16. kolo će nam doneti derbi ženske Triglav kadetske lige u kojem će se sastati košarkašice Partizana i Radivoj Koraća. Pored tog okršaja na programu su još 4 susreta. Stara Pazova Crvena zvezda, Vrbas Medela Student, Radnički Ljubovija i Novosadska ŽKA Paraćin, dok je ranije odigran susret između Art Basketa i Loznice. U 16. kolu Triglav lige zakazan je i derbi između Partizana i Zvezde. U preostalim utakmicama sastaju se Zemun i Vizura. Mega gostuje Poletu u Kraljevu, Ivanjica dočekuje Novosadski Sports World, Aktavis Čačanski Borac, dok će Zaječarska Mladost na noge Kragujevačkom Radničkom. 17. runda nam donosi novih 6 okršaja u Roda juniorskoj ligi. U Leskovcu gostuje Čačanska Mladost, Beko dočekuje Mega Bemax, a Radnički Niški Konstantin. Dinamik igra protiv Poleta, Sloboda dočekuje Zvezdu, a Vojvodina Partizan. Bilo je to sve za 16. ovosezonsko izdanje košarkaškog magazina Mlade nade. Mi se vidimo i narednog utorka kada vam donosimo nove vesti iz sveta kadetske i juniorske košarke. Do tada nas možete pratiti i na našim društvenim mrežama.